ukuthi akuba ama-wellness isikhathi sawo ke lesi ngiyawadinga manje akube wona athi babudokotela sekuyindima yethu-ke leyo thathani over-ke bathini ayisengiyabezwa athi ama-wellness athi hayi babudokotela awubatsheleke labantu bakho ukuthi uma i-patient ine-thrombocytopenia izobonakala ngokuthi iqale yokwenziwa i-blood test ekuthiwa i-FBC full blood check. Kanjani na uma esiyenziwe i-blood test kuzobe sekubhekeleka ukuthi lo muntu ama-platelets akhe emzimbeni abuye njani. Uthi lona oyini-wellness ohlakaniphile kodwa hayi isidididi uthi ama-platelets alowo patient avamise ukuthi ehle ngokungaphansi kuka-150,000 amanye ezafike ko-65,000. Lo muntu unento esibizwa i-suckling of the red blood cells une-internal bleeding. Noma lonto sengiyitshelwa eceleni phela ngokumhlophe ama-wellness akhanyayo kodwa wakhona la idididi lezi akhanyayo ukuthi hayi batshela sengisho ukuthi lo lwazi-ke akuselona lwami sekudinga abantu ngeneleleke manje ama-wellness ngoba lawo ama-wellness amhlophe wona akasezothi hayi babudokotela usuthinta ethina-ke uma usuthinta into epathologic kwangena isingisi ngizeni ngibuza hayi sekungena isingisi phela kubuye khona ngena isingisi pathological mase ngena pathological so thini thina lento ya bakithi ake sikuvumene ukuthi asazi sikuvumene ukuthi inhlangano zethu zabelaphi bendabuko zisidayisile zihlibukisile ngathi zihlekisile ngathi zasibiza ngodokotela bendabuko ngodokotela besintu abasemkhathini abasemoyeni abangenalo ulwazi kufuze ngabe namhlanje sinalo. This is babu dokotela sinento esine-challenge yayo ekufuze ukuthi ilungiswe le nto lena. Abantu bakithi ngenxa hayi ngoba bezidomu ngenxa ukuthi abadonswanga ngengalo bathathwa babekwa la ngoba yabona umuntu bese kubiza ngodokotela wesintu sekunento ayilindele kuwena ukuthi wena uzokwazi ukuyilungisa. Sekunento ayilindele kuwena ngoba usubizwa ngodokotela wesintu. Abantu njengamanje balapha abantu ama-piles ngeimbiza nganani of which that is not wrong. But the problem abanye abalapheki ama-piles asikuveze lokho angifuni webhayi thina singene kukhona into sezakana si pretend as if bonke abantu basizakele bala kulashwa abantu ama-piles bantu manje kufuza ukuthi sifundise ukuthi kungenza ukuthi mhlambe lo muntu une-colon cancer kungenza ukuthi lo muntu une-colon cancer. If a patient has a colon cancer uba nama-symptoms ama-piles uba nako ukuphuma amanzi esithweni sakhe sokutoilet uba nako ukuphuma igazi esithweni sakhe sokutoilet